thobela madume kaofela ka moka le dumediša ke ena ntate Thobejane ga ke le dumedišeng ka moka mo gohle le go gona matšhentšhi radio le bohle batho ba ka moka ba thaeditšego ka lebitso le maatla la Jesu Kriste mogau wa modimo a beleleng. Hei bona bešo ke tlo tšwela pele ka part 2 re tlo thetša ntatola a tla tšwele pele gape o tlo hlalosa o sa hlalosa gape diphiri tša kereke. Hei o re masione a rogana re go bolela nnete ba go roga a re tsebe gore ka no ba ele ona moya gola ka kuo o ba apere ka re le nna re fetilana moo re be re rogana jwale ke seo moya gola o bo re apere ka moka. Jwale bana bešo ka ge le bona masolo ba fela ba re kereke ya gola le ge le e senya maina jwa a re senye maina re bolela nnete ba re ya gola go gola mo bana bešo go ne ntate Musa la bolela wa ngaka leina la gagwe e ba re ke Makhubela o ile a bolela a re go na le meboya e mengwe e bona ba be ba ya mabitleng ba e tšea ba re ke di-free spirit and meboya e ba ntše ba e berekiša ba e roma gore e ba nyakele di-customa. Jwale a hlalosa re le lekganyane go na le meboya e mengwe le yona e batho ba šulego wa e roma gore e ye dikutlo tše nne tša lefase e monyakele batho ke taso ya bona kereke letšatši ka letšatši e gola batho ba kolobetša ka kwa go yona ke ka baka la gore a romile yona meboya yeo mohlomong ona moya o wa fihla o sa tsebe selo sa amogela moreso bošegong o go bontšha pono o lala o lora o dipona o le sione ore nakong o lora o dipona o hlomme petše o sa kwešiše gore na ke ka baka lang hlomme pe nka laone o dipotša gore aro o a bitšwa sione re maybe modimo wa monyaka ka kua sione kganteng o sa tsebe gore ke yena meboya eo e atla then e tlo go loriša ke mokana wena gore ke baroma. Jalo taso o bona ntate Mokoto a fela a bolela a re o tla kry-a baporofeta ba swarekgang ba judi ba swarekgang ba re wena ba ditšea moya gago anke a go porofete tsone nke o tšee teši yone o tla bona o tla kgona go bona ditaba. Bola ntate Mokoto a fela a bolela le yona meboya e ba e šomiša ba porofeta go ka yona ge e kgathetše e no bota e bolela maaka fela ka baka la gore e ya lapa le yone e kgathetše. Jwale ke seo bana bešo le rora ke a se tsopola gore monna o wa ngaka ba re ke Makhubela o ile a hlalosa gore gona a nyaka di-customa ga a sokolo o kgone o berekiša meboya ya batho ba šulego ke mokana wa e lata kwa mabitleng le mentši a e beya ka mogolong ke mokana e tlo kgopela mebereko le yone e tlo nyaka mmereko mo wena gorena re fe mmereko ke mokana a e fa mmereko ke mokana o mongwe le mongwe wa swara direction wa yona wa wa monyakela batho o tlo mola e sa le forogo a dutse o tlo kera o e kwa re koko a ka kwa re koko gona re ka custom e ya tsena wa tseba gore yo gona re meboela a ba e romilego e a bereka. Hei ba tseba re kry-a di-revelation re kry-a diphiri di a utologa gohle bana bešo. Jalo yena ntate mo o tlo hlalosa o sa tšwela pele ka ge e be e le gore e be e le moporofeta ka kua. Jalo moya ka kua gore ba kgona go le go tswalela ba o bula ka nako ba nyakago nakong go tse ba go botša ba re wena ga o botse batho ditaba tša batho ka montse o sokola bophelo jwa gago bo se gantle bo se gabotse o ntse o goga boima ke nka mafelong o no fetša gore awa o modimo wa rena ke modimo wa ditšhuana ke modimo wa ditšhuana. Jalo temo o le ke modimo wa ditšhuana
go re wena ka bona o setse o rileng o amogetse gore no o tlo no ba tšhwata so o bona nakong go ja le baporofeta ba ntse ba bangwe ba apara marata le gore matšatši a le gore ba bangwe ba apara ga botse mara nako la pele o go ja ba bangwe ba apara marata jwale ke seo bana betšho re se tlhalosago re a tšwa diphiri tše ntši re a di tseba re be re le ka kua re a tseba go diragalang jalo re a tseba gore ba bangwe be re sa bereke ka go swana nna moya wa ka nako ya pele be ke ntse ke le moporofeta ka mona ke be ke tšampela godimo gore o ntile gore ke tšampele godimo ke mokana ke šikinye ka kunkuru gore motho a ba le mogaufu le nna e nka mothula a wela gole ka mokgwa moya o bontšokotša ka gona ka mokgwa la ntate Mokotaro o tla go tsokotša moya ola kore hei a di a boa ka kudu bana beso ke nnete re lebagang ntate Mokoto ga a re botse mahlo jalo a re yeng re mothetšenena ga a tšwela pele ka part ya bobedi a hlalosa tše a di bone go lena ga ba sa le ka kudu re ko leeto la ga go lena re maamogeleng re konšong ga a tsena orore hei a re leboge ba le subscribeng le re supporteng le rena ba mahlo le rena Mzansi Cult Show re a leboga modimo a bele lena tanko madume mo Ditšhini Radio baeteledipele ba yone tate Mokoto le ba mpotapotileng le ba mmedi ba Ditšhini Radio ke mosebana gape ya go taung ga ke boletse phate ya ntlha la bobedi phate ya ntlha di bua ka gore boloi le ke ka TC le ke ka sephiri ke ntho e one ya bobedi ke taba gore ke ka TC gore e ntse e gola tshwantse go le sacrifice ka mogare e ya borarwe ke ya moya re bua ka taba tsa moya yana go kola ba ga ka mo ke ka TC ha di tsa go kola ba profeta ba mpotsa ka taba ya gore ke ya moya o montsi wa ka bula kereke le moya o ke la ngwana ke moya o tshela bodi o tshela dithabo o tshela mawatle ke moya o e leng gore o kgethile moya o wa gore ke belo so e ipotsa dipotso gore ha o khama ke bele moya ke tlhoko a thuso mo kerekeng moya o tswa kae ke dimala o profeta ba ntaba ba ga ba tla mo gona ba ntaba re ke phetele moya ya ke sa ditse ba re makidire di Mokoto mona go nyane nyenyane hela ke phetela moawa 3 days ke bona ene moya teng ha o tla wa botsela why e kro like why edimola korkor ba bang ha o tla mo le checking ya ka nna o tshimoletse o tla mo nna mo le checking pele before ke edimo ena ka ro khile something se wait like o ro khile something se wait o ra ukwa na gore a ke pele re boima ha o ipetsana ga po molato ha o ipetsana mbona bota go tsara mo a kere ke a ro mo betsa masione ha ke bua maka lo ntlhore ke bua maka wa profeta ha o betsa Mokotla mo re bota go khopela mwanake wa mpetsa ke betsa le khanya ke betsa Mokotla e le re khanya na Mokotla mo this thing in na something like o go bele go ima man wa ho kwa like o khile something se wait okay na go mo ditso ke a kereke profeta nthale mona we ke nako ya no ya go profeta le ke a bona straight or do tse ke di bona straight ene ha tse ke di utlwa ka tsebe quality ke di utlwa ka tsebe go ya se di utlwa mo tsebe go na le bo simple la gore mna mothole na go tla bo soloso mar ke ikobanya mo pileng e ikobanya thamena ke mo pileng or how come go tla ya okay
ke jwa mo tse dintsi moprofeta ba ntsa gape go kereke ngata re mona ga ba tle go profeta nngwe ke go shebile wa ikobonya monna segolo mo tshega o ikobonya monna gona se se nagana ke tswala mollo kereke e je ke tsamao ke a koshi ga le kosha go pa tswa le bopu ke mo ke king this thing happy tla mo mokotleng wa me ke dula like so go ke le boima man ke re se start ha ke ipetsa ke o feta ke nkgopela a don't wanna ke ditaba di theogi ene mo betsa nteng mo mokotleng o betsa nna ke betsa wena wedi mborota sala ntsheba ke botsa potšwe mborota ntsheba a don't wanna e kereke e a se boralo ke kereke ya go risa lentse la modimo ya ntse pusa lentse la modimo ene mborota bi fa ntanthalo mpulitse pele ka gore ke rapise spetle se ke tlong go tsena spetle di tsosa le trongo ya ke ga e tsena ka taba ya mo di dibita ke le rapedisi ke bula dipotso ana o itse ke esi mo le mo tse mo koshe mo ke botsa dipotso gore how come ke modimo o yang o mpotsang dilo tsa tshwanetse ke modimo o yang o eleng gore o mpotsa dilo tsa tshwanetse okay ke tswa mo go yona ke modimo ke tswa mo go yona go tape eng khotla gape o mo profeta wa mpotsa gore ngwanake ba etsa go bolelela gore o profete ke nako ya no botsa thata ba tsa bo gore a yena ka re ene tsena ka e tswa ka tsa mamele se bolelelwa le na mpolela ka tronko le dibitla le hospital e ditlo go etsana then I keep quiet go saya tswa ya kerekeng wetla gape le kganya a re mona a re mo profeta gare ya no ke na kwa rona nna ke go ratela ka mabogo yana go se gaudi a re nna ke go ratela ka mabogo kitla okay I keep quiet then ha ke didimetse kana go ewa go tla gape ntaba engwe ke ikopanya mo pelong ya me gore how come le kganyana a re ke botse batho ba ditaba mare ba me botshelo ga bo kopane how come ke go botsa ya motho bo thata ya go ya botshelo jwa myself mo profeta bo sa kopane wetsi ba profeta ba bantsi ba itumelela dijo le diaparo ke ntho ile gore ya ba khotswatsa mo phelong mare se ba se batla mo botshelong ga ba se kreye ba bantsi ba profeta ba bantsi ba ke phitseng le bone banna ba le ba lela ba phela ba mpolela gore mona khale ke profeta ga ke bone botshelo jwa me bo ya kopeng ke re le nna ga ena batla go ntira sethotsela sa gagwe ha ne ke dumetse go dira sa re ke se dire ha ke gore ngabe ke le gae jo ka ke le mogara ke mo le nna mo le ke thebetsa ke atlas le godimo ke ditse bana ba gagwe ke ba bolela the way ba tshentse ba tshela ka teng mare nna ke tshele yalo ke tshela ka tsela ke go tshela ka yona o itse ntho e makatsang ka rona ba profeta a RTC re botsana batho ditaba gore pheta ditela mare tsa rena ga di phedi tsa rena di kopane o itse nako e nngwe go tla mo profeta mo go nna o kgaleng a le mo kereke a re leitse khale ke profeta khale ke pheta ditela khale ke rapela khale ke ikile ha ke zuru ke sitse kereka tse tsisi ke
Wetse monno ke batse ke go mo araba monno. Ke batse ke go mo araba monna yole. Gore le nna ke tsebitse rang ka profit. Ke tlo go ba le dikoloi, ke tlo go ba le tšhelete, ke tlo go ba le mosadi le lapa. Na ke ntho e leng like ne ke promise, especially when it comes to ditoro. Gena a tla mo go nna nka la tšhelete, a nka la madi, a nka la koloi, a nka la mosadi, gore a nka la soft life. Re bona ka ntirela o tlo phela yang. Mare ga ke dumele mo dilong tsele. Kore dumelo ya rena re le masione, go na le ba ba dumelang, go na le ba ba setseng ba ka dumela. Nna taba ke gore mo re leng teng ka se sebaka, nnete ya tswa, nnete masione ba itse, nnete masione gore ha o bua nnete ba re roga. Masione tlogelang gore rogang, re tlogelang rona re bue nnete, re bue se le gore se re diragaletse. Why le rwana le rona masione rona re bua nnete. Nna le o itse eng ka kereke ya tsitsi, cause wena ga o itse sepe ka se ke sa diragaleng. Wena sa o bina kosha o go hela, ga sa mo phetile o tsabe oedi nokeng, o edi thabeng, o e magageng, ga sa nke o dirile dilo tse. Ene sephiri ke gore mo tabeng tsa moya le kganya ga bui le mongwe le mongwe, le kganyane ga a bui le mongwe le mosione o mongwe le yo mongwe. Ya ka nna 30 ha mara ka bua batho ba babedi ro mo one, ga a bui le motho yo mongwe le yo mongwe. Ke sena se ke ya sempotsa sephiri tsa gore go na le ditutwa le komori ya le ditulo tse e leng gore ga se mma le mang o di dulang. Ene mo kereke ya tsitsi bontsi jwa bone ba khapile kereke, ba khapa kereke. Ke bone ka moso ba etlile go tsogang ba lela. Bana ka se sebaka ga bana bagolo, ga bana mangwe ka taba ya ditaelo tse di phitiwang ke rona masione go dinokeng ko magageng, ka taba ya go ya go dikopanong ko moria re hella mo tsenyeng ka taba di accident. Go na le taba e nngwe ya go makatsa e leng gore ditaelo tsa kereke ya ZCC ke sephiri, ba re ke sephiri. Nna go na le dialo tse ke di itseng tse di dutseng mo sephiring tse e le gore nka se di botse mo siong. Ba bangwe nka ba botsa, bangwe ka se ba botse. Go na le ditaelo tse e le gore ke kgona go dira gore moporofeta a palelwe ke go moporofeta, a se ka ba bona sepe ka gane. Jaaka no yana ko part 2 le part 1, especially tsa part 1, go na le batho ba e leng gore mo di-commenteng mo ke ba reditse like ba rogana. There is no need ya gore re rogane. Ke nako ya gore nnete ke tlhake re tswa mo ditlhapeng masione. O mosione o yang o kgonang go rogana, o roga motho ka mama gago gore baba gago or ka private part ya gago. Masione ga rena modimo mo lutsintse, modimo ga ayo. Comment tse ke bana di commentiwa mo part 1 e ke nkileng, modimo ga ayo gore modimo o tswile mo go nna man, modimo o tswile mo go nna. Tswa mo ditlhapeng motho o itse nnete ke le kganya ga e senye lo itse nnete. Kereke ga lo itse gore e tswa kae e ya kae, go le gore kereke e go diragala eng mo gare. Moya o lo profetang ka one ke moya o tswang kae, go tla yang gore moya o le tselo lo hitlhelele. Tlogela go defenda se sa se itseng, didimala o retse, o seke o ska phatlogela ka motho o rogana. Lo dino ha ona kitso ya tsona.
ba bangwe ba na le kitso ya tsone le nna se re ke itse dilo tsa ka di tshitse tsotlhe go na le dilo tse ke sa di itseng ditaelo tse ke ka se tsitsing ga gona taelo e fodisang ke batla go le bolelela gape ga gona taelo e fodisang a re le baruti ba itse nnete e ba gore ditaelo bontsi ba tsone le moya di ya go tswala moya mo profeta ha ba batla go tswala baruti ba go tswala matlek ka tsone ditaelo tse bile ba batla go tshilla moya ba o tshilla matlek ka tsone ditaelo tse ene spiritual baruti ba rona ba se tsisi ba se ba itse gore taelo tse tsa manga tsone wa go di rapella go kerekeng ba se ba itse gore e ke tsa moya ha re di tshware Masion modimo ga mo go nyena kore the way lo commentang ka teng go utlwisa botlhoko o le rre or o le mme borogana kereke ya gola mare sheba go di be golang ka teng gore at the end go na le selelo mo go yone go goleng ga yone selelo ga se fele selelo mo kereke ya ditsi ga se fele lo tse dingwe re di bua hela ga rena kitso ya tsone mare nna ke itumela gore modimo o ile mpha kitso ya tsone jaaka mme o ke phelang ke molora mo ditorong a tla mo go nna a ntha rapela modimo mme o le ke mo leboga go menagane go lo tse dintsi nkabe ke se aware ka ga tsone dilo tse dingwe di ipatile di tshwana le kutu wa setlhare di motla ga mmu jaaka ko moria go na le ntho e mmakatsang go na le maeba ko moria mantsi go na le maeba ko moria kwa amang ntsi maeba le gadi ka mo fetana mpolelang profeta ntare mona mo tulong e le mo go one maphoi a wa bonanga la tla ja lwena ga o le leleki ke lenyoloi ke ipotsa gore jang ke ya le phoi ka re go tse ke tsame ka mo moria ga dijo ga di latlhiwe ene maebana ga a tshabe batho a ja le batho a dula le batho ke ipotsa potso gore ga o khama maeba a le mantsi yana a tswa kae maeba a nna hela mo motseng wa mo maeba ke se tshebang motho mare a le a nna hela kwa maeba le ga wa tshose ga wa dirisi wa tlogela hela la le tla go jalela mo mo sekhutleng wa le tlogela ene ha o le botlhalo jwa moya o kgona go bona gore this thing ha se maeba ha se moya ha se bine moya le nyoloi ha se ne moya modimo moyo na masione na mo tabeng tsa go tshwana le tse ke ne ke re batlisise ntleke re batle go itse gore ha o khama gore dilo tseng di patiwe re di shu sa di bua gore khale ke re ditse ga yana gore khale wetsa nna bo e kae no o ga tsena more than 30 years or 50 years ke tla ba bane ke tla go kana ditelo tse ba lo sa ditse nna ke re ka ditse ya ke tsena ka go ya go kereke ke tsena ka ga diagelo tse e leng gore di tshweretse piri tsa kereke diagelo go diagelo ba itse ntho e nngwe le e nngwe e ba ruti ba itseng ene go diagelo go dirisa petrol thata ba dirisa ditshubelo ba dirisa petrol thata ba dirisa mehawo e dirisiwang ba bua le ditaelo ke se pedi se ga yona tsentare mana wena tsa go tela ga o dira pelele o bua le tsone tala tsa go ga o di bule go godimo o di bula go tlase ke re go ntsi mo e leng gore masione ra itse nnete gore se re se buang ke nnete
le taba e go kwata go tera patala ha re patala ha re na ke nyake tšhelete ha ke nyake tšhelete ga bua gape ha ke nyake tšhelete ke nyaka go bua nnete e mo pilong e le re mathabe khala a e bona bosigo le motshega ra lela mo re dutsing mo ke re tsitsi bana ba bantsi wa modimo ba utlwisiwa botlhoko each and every day ba lelang each and every day bana modimo ba lela ba ipotsa re like ba se tekereke ka eng karabo ga ba e kry karabo ewa ga ba e kry mare Jesu o tlo go ba araba kana kong go na le ba profeta mo kerekeng ba phela ba lwantshiwa bosigo le motshega ke tswa mo kerekeng le ke a itse go na le ba profeta ba ruti ba lwantshana le bona profeta modimo go lwantshiwa le bosigo le motshega ha tsena mo kerekeng go a loiwa le ga ba batla profeta masionare ke bua maka lo mpolelele mo ke re ke Sione mona o montsi ne ke le mongwe wa batho ba tshwana le ba mona o le montsi go mpona ga ke na mona for opi kore ke la ka sa gore nga bona motho o mongwe le mongwe a sogologa kore ana le ntho e nngwe le nngwe a e lakatsang na kore ha nke khona ka ke bua le modimo wa me ke re modimo o tlwela bana ba go motlhoko na o kana mpha batsi ya go phela wa mpha botlhale ja go rapela ke ntho e ke lakatsang ha lefatshe ha ke na tsone ha ke dinyake ke tlhoka wa haua gago o nga tsa go phela ke tlhoka le wena gore o be le nna ka metlha yotlhe mo ke re ke nyele go lowa go lala ntho e gore ditilo ka se baka baruti ba re go FL ke tsena FL ke tsena go gona ba tlhoka face e tlhoa kereke sepiri ke gore at the end khanyating ya chinchi gore moruto wa ra tshotse ke metsi mare moruto wa sepiri ke gore metsi ha tsa moruto ke maka tsang khwana ntwe patilweng le Mokoto mo ke ya tsitsi khona le dilo tse di patilweng mare ha ke ba blame masione go le fifi ha o la go le fifi go le fifi ha o mo fifi le ka le bona ha modimo wa go ratile modimo wa go bitse mara go tswa mo go wena gore a wena gona go utlwa modimo o buang le wena modimo wena o bitsa everyone gore ngwana ke mo le nteng sogologa mare bana ba modimo ha ba tlo go sogologa ba rata tshotlego ba sotlega o itse ntse butsa motloko e wana gore ba profeta ba bantsi ba sotlega mo ke ya tsio bana ba ntsi ba sotlega ba phela bona ha kopane ha ba phela bona sa kopane at the end ba blame modimo go le godimo modimo go le godimo ha ga go tsitsa go sotla na ona na tlhanyana nthata be ngwa re le mo profeta mogare mosomo o tlo go nna di o tlo ba botsa ke ipotsa ke modimo o yang o gona ha mosomo ba a botsa waiting masione lo nyana a itse ba nnete thui gore tabe e bua gore mosomo gona mosomo a bo a botsa ke ntho mo ntse mo tloko tota na ipotsa potso gore a ile gore o batla gore ke phelle tsotlhego mara go ntsi mo eleng gore o utlwisa botlhoko go utlwisa botlhoko too much mara a re morena tshepile wena ka metlha yotlhe tshepile wena rama godimo ka metlha yotlhe go bong kwana mo polisi wa rona wena tsela le ba maruri
mara a re modimo ke yo bana ba modimo. Ba ba utlwileng ba utlwile, ba ba sa utlwang ga ba utlwa. Mare ga ke tlo go thusiwa ke mosione a mpolella gore ke tlo go diragala keng. Na ga ke tsile ke mosione, ga gona motho ka tla go ntshosetsa nna. Ma a re buang tse le bua masione, modimo nna ke lolela modimo a bereka ka nyeng o kgona go sokologa. Ga ke go lana le ope a modimo a kgona go le sokologa. Nna ebile ga ke re ope ya tlogele kereke, ke re ope ya tlogele kereke, mare itseng gore mo le leng teng go diragala eng. Ka bitso a mararo, bitso la moya le la moya o halalelang. Go kerekeng ya ZCC maina ga a dirisiwe, ga tla bitso ka bitso la Engenase Edward Barnabas. Ba bua ya motho go le bidiwa go kerekeng ya ZCC, ga go le ka bitso la Jesu. No, ene mo kerekeng ya ZCC loko la Jesu le dirisi go ya tsa loko la modimo, go bua ka modimo go bua ka Jesu. Ke lona loko le titlegileng gore le trick batho ba bantsi ba re modimo teng. O teng modimo, mare modimo a mo le kerekeng, modimo o na le wena ha o dumela. Mara a re bole ko morago. Amen.